Karong pini Karbi Anglong Tv9 News kilang aradono pansame karong pipaju panil. Pini berta thandang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang tonpen arjupanikha. Lakain kora trok duar bagori constituency kaparlo diring PS kaparlo habi rong paramekar bapura mingti ameka chachar chedet penajo ongdong akisung kachetongna. Lason si lakain kora trok duar bagori constituency kaparlo diring PS kaparlo habi rong paramekar bapura mingti ameka chachar chedet pen ongdong akisung kachetongna. Lapen alang li meka chachar chilake Surini ra pho aning kan pensi alang li la pusona me kachechar chedera kisum kachetong nang lopusi alang li pen chithandun lasi non surini ra inkora thomaning kan anke ningkan krener ke anlo lasi non puta ke theke dinga tum la pen ham phanga songa tum setame akirap long le pen lang pusi ame kavedera bang thu ba pura miti pen nang chithandun Lapen Puthot Karbi Anglong ke jasi Dr. Tudiram Ronghang Lapen Education Richard Tobia Pansitame Nangra Vekta Pusi Chuning Rilo Lapen Asopo Kleng Gobining Dipen Sitame Nipo Panse Kachelangjia Pan Tangka Nangra Vekta Pusi Council ke ja Tudiram Ronghang Lapen Education Richard Tobia Tuapan Chuning Ri Padikrimlo Tangte Alalatum ka Chuning Ri Alamthi Arjupon Iksina Duar Bagori Pen Edwardson Crew Karbi Anglong Tv9 News. Kan mensi nang mek kecicau cek ceng lah. Ningkan suri ini ra ningkan pope. Ningkan suri man ningkan pope. So dak abang abid dalo ni. Dan ningkan suri man ningkan pope. Ningkan abang ke ningkan suri lain kora ke thom an ningkan ko ando po. Kan trainer kem ni dulu bu, mako ane. Kan trainer ke. Nanti lah ningkan trainer ke bang bong nang tung ko na nara hospital mo si celang lah. La so dak ana ja ke ding ke la di pusivir ke dam. Tip ni mel. Ek ma pe tip dam lo. Arwi celang ta he ave. Aku ek ma pe dam thuta aku ar celang ta ave. Ko ma se aku bang se na sa bra bang teng elang ta ave la ave na bang ke. Sinang pan katuni so nai. Nang pudu nama ni ta karbar selong te madam theke del lo. Akashira pasitu mene la sona bede nama hadi. Ke imina lo ka silong theke del lo. Ang la ningkan trainer kep nang si kacelang hut kuman me aleng ke the mate ham phang son na karab dun dolo ma. Ham phang son na karab dun ave. Nene tumpuria na silang pui bu peta la do pe la mo ko welo. La tung he ke pon ke wan manang adun bang elan la tung he paduta la no puta mane na rabun de lang ti la tung ba ni wala ke pon ke wan ni phan tangka poisa pe nang rabun de lang tangka poisa bang nang rabun le he acha mane yang thu thai thu na cha lo mane na hatot poket nai 1000 sini la so nang pilo la le de komalo na pi ke la mo ko ta 1000 sini poket nai se punu Jala dohota kedang kalang bahara kecil yun na humpon nu ni dulu. Mathar nak culai tip lang si cak lo tip mo ko ke cak lo la. Ante nang non la Karbi Anglong ke the ke ding to phan tuliram no ha ke hai la pen Richard Stock bi education Richard Stock bi phan nale tu ma hen pen ko pilo ka chuning riji. Ke chuning riji bang ke mane la an na birta aja ke ding da pesidak de pin lang, pitang de pin lang. Ake the ke ding ni long bang wi na da ko chi che de lo. Si iningang ke kalang lo. Hi ba ke chilang unte nang rap dun te ke ni lo do ko ma kam chun che de lo. Pinisantipur Congress Office along Karbi Anglong Congress Committee LACY Store Program Kipadopon. Lakain Korapli Deopani Constituency Kaparlo Pinini Paikrener Kebani Santipur along Congress Office along Karbi Anglong District Committee LACY Store Program Kipadopon. Bangso Mailong President Akehai Khorsing Tipensi Mai Jalin Ponsi Koson Pensi non MP election apartment Kachise kachedang pon nang jima bangso Mailong pangdak pon Lapen arsik jitpen kaprek bidi sore hai hoi sitami labang so Mailong chetong rapera tumpen chitham chimong pon Bokajan pen Arun Taro Karbi Anglong TV9 News
Samprikimi scene production a hin pen nikopai kelang mi pulun kan arjan mohor kinep tang pon tang lo. Si juji bom kan hon nan han de sing be arlo kan hon alam kan hon Kedam tang ni pai kret rock prechek lo arni nikopai kelang mi pulun kan arjan mohor kinep tang pon si non kewang ji prechek lo ni pai koerni ani kang sampor pai prira thong kewa por Samprikimi scene production YouTube channel long klang pon po. malonga thare kachori kang hone ridam ne banso amindarada Son sini ko pai kelang mi pulun kan arjana long chipar jana bang phu Agustin Rongphar chipar jana bang phi sengka terang pi director and concept Kisan Beding A camera and editor Bhupen Teron make up ka soterang pi singer Robinson Rongphar Bobita terang pi music Horen Tokbi producer Elizabeth Ingtipi alang li tumahin pensi nikopai kelang mi pulun kan arjan paklang ponpo Bukajan pen Arun Taro Karbi Anglong Tv9 News ne malonga thare kachori Pinia berta kelang si intong pon ikoklo dumi thangmi